El número de orden 115 para recibir a la Academia Escuela de Danza Bateau Cherokee. Acá. Increíble las barras. Esperando la Escuela de Danza Bateau Cherokee. Danza contemporánea y moderna, división jóvenes, subdivisión dúo nivel estudiante. La coreografía se llama Cierta Locura, de la coreógrafa Prante Romero Leila Belén. Le damos la bienvenida a las bailarinas al escenario. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back till I lose my mind. Gonna swim on the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Aplausos para nuestras bailarinas. Fueron bellísimas.